channel YouTube IKB Bahasa Toraya. Lante atu totemo la di bahasa la nandungan tu kadana puang dolo joma itu tapalaku pak tunduan ta masambayang. Puang kure sumanga tu katuan siapa kaborok milako kami maadinkan ni matoto ulingkan ni dekatuan belanda pak kamasan mi. Totemo puang laki bahasa inde sangtan kadami kuasa pena masalo mi puang kipatongan la untundwikan ni andaya te kadami tu laki rangi maadin la menala inan lan penangki suranasang inde mokan ni puang sakka mokan ni la urangi tu kadami lan sakana puang ki Yesus Kristus ki rampo mati kalimi. Amin. Kadanda puang matua tula dinandungan to temote di ben misa tema panandungan ia motu di pasule tama dan danda di pasule tama dan danda lamai pak basan Yesaya 52 angka 10 talu saya lako Yesaya 50 talu angka 12 nas lamai pak basanta lamai angka maapen 5 kadanda puang na kuah apabelanda salata anda bangke sia kakelokanta anda disanggang ia tu ukungan umpabu tuangki kasalamaran urampoi kalena sia bandang dio sisulla apang la apangna anta pamondoi. Amin kadana puang. Suluk soranasang benne bangki umpo marambai tukareba diona tora tubang pincol baatu biasa di kampokadai pinjaman online baatu yanna lan basata mangindan lan lu internet moi nasi diri pakalan ilan atu tang di kapang nang maalokon-lokon tu pangindanda ia tu tolak tokon mo indan pinjolna naliakan tu iananda napake umbaya pangindanda den duka tu indang tang pakulle modika umbaya itu pangindanda ia te pa basanta umpo ulelean pa anubuan na dio na puang Yesu ia tu kamaparisan nolai puang Yesu tangia belanda dosa sia kasalanda sangadinda belanda dosana torotolino lendu masangna tu kamaparisanna na urungan ni rita penanda umbasai lante sura apa moi na susito ia tu kamaparisanna na potanda kumua lendu masangna tu kasanggangan na tumbang dosa ia tu ian na to sang tinti indan tu inang manasa la dibayana na ya tu indan belanda dosa indang tang dikulle unting ayoy ia moto na ya tu kausorongan na kalena tu puang Yesu la abaki dio may porin na indan indang tae mo undawan ni misa misan na belanda kausorongan na kalena anta dilaabak ia moto na patutongan mo tu di pokada lante paabasan kumua bandang dio sisulla apang na puang Yesu anta di pasule lako dan danta sia dirampanan dio may porinna dosa di pamondoki suluk soranasang rita tongan penanda untanga itu kamaparisanna puang Yesu na tubang dosata apa moy rakana susito si patuduka ki makure sumanga belanda kausurangan na kalena na pobandang kadirampananta sia kasalamaranta ia moto tapana ata mitekatuan ilan kameng kaulan langan puang matua na potanda kurean sumanga ata belanda kausurangan kalena lako kaleta. Amin kadanda puang matua ta masambayang o puang mangka mokan di mila abak sia mi pasalama lendui kamatian na puang ki Yesus Kristus
ia mau tonton lagi kurang semangat lantai katuan ki. Susi kadami tu mangka kirangi puang dan no pa na tontong umpo paranukan ni la tontong la umpatongan kami lalu mintu wagan katuan ki. Kurang semangat kadami mangka kirangi sia katuan ki si taruh na puang tontong ki sorong mati kalemi kuma kamu tula untundikan dalam pataru itu katuan. Kurang semangat ia mau itu pangandoki mati kalemi lan sana puang ki Yesus Kristus kirampo masamaya. Amin. Suglo solanasang ramporan danda motu acara umpama tanda pena lan teatu totemo tontong di pakilala tontong like subscribe pi in the channel YouTube IKB Bahasa Toraya dan no pa na ulindu te channel YouTube sakana puang tontong la di pakala abi lalu bintu Allah katuanta salama puang tontong urondongki.